Pamiarsa Kewentenan Budaya Tionghoa sampun ngeranjing ring kahuripan krama Bali utamanipun ring aspek keagamaan miwah kesenian ring Bali. Sinalih tunggilnyane Kewentenan Jinah Kepeng miwah kesenian Barong Landung. Manut jurnal ilmiah Warsa Kalitali 24 pekaryan Dewo Made Alit Sanema Mudra, jejak Cina pada sistem keyakinan masyarakat Bali dari perspektif sejarah katlatarang, yening jinah kepeng utawi sani kasub kasengguh pis bolong ring Bali, medaging sesuratan Tionghoa boyo wantah pinaka alat tukar ring warsani nguni, taler kawigunayang pinaka piranti upacara ring Bali, kantos rahinani mangkin. Purana pura dalam balingkang nyaritayang cerita isu bandar pinaka pedagang Tionghoa sering ngicenin jinah kepeng majang pianakipune Kang Cingwi pinaka mas kawin dawag merabian sareng Raja Jayapangus. Cerita inucap nyinahang yening pedagang Tionghoa mepaiketan ring sejarah Bali. Satyo jinah kepeng kesenian Barong Landung taler pinaka Cina alkulturasi budaya Tionghoa. Menurut jurnal ilmiah Warsa Kalitali Kalidasa pekaryan Nimade Ayu Erna Tanuriasari, Sani Mamudra, Barong Landung, Akulturasi Budaya Bali, Miwah Tionghoan Latarang, Barong Landung Wantah Niase, Ide Sayang Widi Sane Kasinahang oleh para undagi dawag kewentenan parikrama budaya Pantara Bali Miwah Tionghoa. Barong Landung kekaryanin antuk tetujon nyomil sahananing parindikan kawan sani ngusak asih kahuripan karama desa. Makudang-kudang cakepan taler ngewedar indik paiketan Barong Landung ring carita Raja Jayapangus sani merabian sareng Kang Cingwi. Ya diastun nenten kacumpuin oleh Empu Siwagama sani ngawinang kerajaan puniki magingsir ke Balingkang. Cerita inucap taler ngelimbak antuk pawawah carita Raja Jayapangus metapo ring Gunung Batur tur merabian sareng Dewi Danu. Antuk punika metu Eig Pantara Dewi Danu miwah Kang Cingwi. Saking kanan inucap Jayapangus miwah Kang Cingwi ical tur kasinahang sajoneng wentuk patung Stasura miwah Bati Mandul sani dados dasar kuentenan Barong Landung. Kuentenan Jinah Kepeng miwah Barong Landung wantah kalih contoh sani kasub pinaka akulturasi budaya Tionghoa ring Bali. Bunga Widrayani, Bali TV.